Mwancho murigereria obotuko nobo 11 hase omotinyo iga omotangani omwaka bwechiri bubere 25 noyomo nchenkuru kwa Clinton Ondigi ne Jumapili engi yankana staseri baga ya Frida Kirubo kwane kyabunango chitori gosanga hase mesa ya mayakuru ensoko ensa eyamo na nemono kumurekana kurigereria ali aine kiwa seri tukerigase to kumurekera rugongorwa gusi unabotambe account ya Kisii account ya Nyamira echi county chonsi emerongene na isano naibire nchenkoro kwa Clinton Ondigi no turenere Barnabas Ondari kurase studio ya kabere ogochigonkonyo botuko bwarero kwene kya marigine chibicha gogochirara senchirengia hasebo igo bari bago tubwatia sensemo yemitandao yekerero Facebook na YouTube na bagotonyora buna Ensoko TV hasebo no togo sabiro oikaransoike obena intukurbono goika omwerio hasekeria mesa yama yakuru Ensoko ensa eyamo achakire bono. Karibu sana mwancho murigeria bono botuko bwarero tugochaka no roboti rokobwatia hase omurikito Steven Nyariki agotumanya bono buna enchira heyemo yoko ena na okoboko gwecha se chiamate abego kobasira hande mono aborokiwa bali banyate ko baba kwene kiamate mwabo agokorie buyasa machibu asogetwe yamate mu yekrasi ye 12 bose form 4 AKCSE ngo bono mo bishop oyomo kurwase chinseme icho che county ya Nyamira aerure na kwene kiona nachi kobasira aborokiwa bwaso kwegenderia ase chiseme. Tania emiaka 15 nigo chinzakana chabere chigo chengero buya wabekirwe na Bishop Sakari Machoginyanyuki oyoromo director o Max Course oyoberega kwirane okoboko ase amate asogosira aborokiwa bosa asesemi asikorende bari bare chinzakana Getaria nenkuru kusakaria Machoginyanyuki igongoro mu Bishop Sakari ku Mombasa na igombo ate chisukuru chikoro ku Max Schools ekyo bono iga businto bwate masaka kunyamira mosobeti okwana ase skuru ya Max Course igotoka sensemo ya mosobeti bunge ya West Mogrange me Nyamira Nyanyuki ni gagendere ko baga kobeka tene ninga igandrete gosira chintakana 32 asoko bakarere school vis na kobasomi bosa ase skuru yoboraro ase boigo haendrete gosira aborokiwa bari batari kwenya murengere yamo yo kwimukia ya mate munchokana ine Eskuru ye nigo naye retete igase njo konya bari batari konyara kosochi academy kirene kibasikire igo kababekera kibasikire insake na yakonyire community bono igage bogore chintakana 32 eskuru yoke gwakanera batari kuruno ene shiringi bamenyete na ndobwate abana bane bari partial sponsor ebuto konyara kubakonya twabahakanitse asibatari konyara amasomo buyamano irekozera bagia batanga ninte karbato gogati kurusiko to karanye skure ye imukire igoro abana baitu bakire siko ba soide university nende tukagoka buna baiboro kurusiko ngambu yamane se skure ya korire buyamano kubati skuru kinde nende tukagoka buna baiboro tukare naiche kareto mwana na se skure ya Max ere niringambu yamana so mwarimu oyo wate oyo toire skure ya Max tomune ningambu yamano egeko robo mafundisa aye nigago train abana abaiga urobo Kristo abana bakino bo Kristo mama yeto kino mama yeto Nyasaye nabo igo na city semini ko kigo so yenywe chenaga mubwate sega ngeta kuno machamani chenaga ko mubwate oro buna tere skuru ya tokonye abana bale bakorire kurwa bange ande wase ni chinaga no skuru chinaza na skuru mwana wa mali akoleta kurwa ero wata 65 points Kao kwanekere kioni gobo igara irobya bwabekirwe asomoroberio moyao CBC asene kirio bya bwogosira chisem cha CBC rio kyanania nene mono boibi ase ebunge ya West Mogrango bono CBC ye eskuru etone ere ntanga ni koleta chi microscope asensa me onye mwagende laboratory goraria chi microscope no chire ekento kanya tutabwatine ebintu bya music nebintu binde bono chi keyboard ntware last week tuaretire era paro turi yarogere fully
na ebintu bya mechieso mbono twende kubanga na nyasao gwanja ntoje twagache swimming pool entanga ni Nyamira City School. Done well, it's progressing well, we can go as it is actually progressing. So we are proud of this school, we're very proud of it, and we want to support it in every way possible so that we can go into places. Gobono basabire abarayi hamwe n'abayibori kubwaterana na kwene kinga ekero bari asubogi mu boiga ngonyara ko baro bagosira babire batatu eriyo chencha magima yabagusi. Steven Nyarikemone, Ensoko TV, Mosobeti, County ya Nyamira. Nemano murikito Steven Nyariki noroboti rwasenchira yoboikera no mwanchu murigaria no gosabwete ngabarki wabo bachikonyari bagario kwegendera se chisemi cyabo togoskabosyo boro niga bakori emeremo bensemo hiki company ekiri chikwena na chinguru cy'umuriro Westima hime yense ya Kenya inse yekiombe kyabo banyariko bakwene kyago ikira nemeroberio yo gwaka chikura nenchiremo yo gochako bakonya ababwatani be kiombe kyabe ikimanyikaine buna ketawo orosagio rwa South Nyanza nigo bono bakorire obochori na gochora abarayi abaya obarachikura ase emyaka 5 erebosyo bagokwana nabarikia mangana ase chiabisi cyabo cha Kenya Power ime ya daraja 2 ase county ya Kisii nigo bone gati yabarayi abo bachorwa ase nchira ya bene asobochoro bubwene kiwa bakoragwo no murikyobo omonene Wycliffe Ubonuke nigo bono umunyakirogo obo Peter Omega nigati ya bande bakire mbuyamo n'ababwatani bonsi ase obachori obubwane kiwa senchirere ngiase bono barire ira yogo chekobeke meroberio yokogendera kwegerera ebirero byabo asa matukari busi. The elected branch secretary South Nyanza ambao tumekuwa na uchaguzi siku ya leo katika chama cha union ya wafanyikazi ambao wanafanya na Kenya Power. Huu uchaguzi umekuwa kwa kaunti 4 ikiwa Nyamira County, Kisii County, Omapei County na Migori County. I want to take this particular opportunity to thank all the members who have sacrificed their time, their wealth, their energy to come and participate in these democratic elections. I want to commit before you and before the Almighty God that I will serve you fairly, without favor or favoritism or any shortfall. I commit that I will serve all equal. Mimi ni kuwapongeza wafanyikazi ambao wamekuja wakafanya uamuzi kwamba for the next 5 years tutakuwa tunawaongoza. Sasa kitu kingine nasema ni kwamba wale wote sasa wafanyikazi wa South Nyanza wote ni wafanyikazi wetu. Sasa tutafanya kazi kama timu moja ili tuweze kutetea wafanyikazi wapate haki yao. Our CBA went to SRC, it came back for some gratification. Now we want to promise that our first agenda as the elected leaders tuta make sure kwamba tumefuatilia hiyo CBA na National Office ambayo iende SRC na irudi iwe registered ili members wapate hiyo CBA waanze kuenjoy their benefits. We have the biggest challenge. Mwanaume ni pesa. You are all aware. Our current CBA is still dormant. We were to really get the CBA before the end of last year. Unfortunately, we were not able to get it. Together with those who are elected, I commit we will work as a team and deliver our CBA as soon as possible. Ofisi kuu itusaidie tupate CBA. Tunataka hizi miaka 5 tunataka kufanya kazi. To make sure CBA iko active. Hatutaki kuwa kila siku inaenda ofisi SRC ikirudi wapi? Ikirudi nyuma. Toska hosio omwancho morigeria sorboti ronde
nigo bono tokomanyigwa buna omujumbe w'ensemo ya bunge North Mugirango Mheshimiwa Josh Nyamoko nigo bono aenekirie abamenyi b'ekaunti ya Nyamira ng'a University ya Nyamira eyuere ensemo ya Kiabonyoru nigo bono erachie gochaka kwagacho ritukoria ankyo Jumatatu kagokwana sobo agacho obo borachie kwenekigwa ase bono bose baorokereirie nigo Nyamoko atebire ng'a siasa chiabeire aroro ng'a university eyo tebekwa aroro bono goika chiere nigo bono Nyamoko atebire ng'a okonyorwa kwogochakigwa ase enchera ya bene kwa university eyo na matemo ye skuru ya Kiabonyoru High School eyare kwenekia matemo abo amanene omwaka oeta na ayubo igo agendrete ase bono arireire gocha kwenekia emeroberio ne chigo chaka ase enchera ya bene school to see site as a university ya Kiabonyoru went kwagacho to see university ya Nyamira University. So twakwana ne contractor representatives mbalegaiga nende assurance to one at least before the end of the week. In the next 2 weeks excavation works zitakuwa zimeisha. Kwa hivyo inamaanisha ama kuelezea kwamba kuna school nechaanza kwa rais wa university. So balikuwa ni bakagerete uzibao ya university ya Kiabonyoru no gumeni twangu ngene libache baiche mami usabache baiche Tuesday usabache baiche on Wednesday nilinde barole the amount of work ambayo itaendelea kufanyika na endege ndugu ya kabere nukuligire lina wanafunzi wale gaiga mekibaho cha kuba ikero construction igendete ko kolekana tumaite 20p the university which are terekwa to take some time. It will take about between 3 months, 4 months, up to 6 months before the construction in Salimate etarahera. So during that time, tuko na mpango on Tuesday tutware mkutano mwanana abantu wa education na stakeholders so that we can plan and make sure that we do disrupt programs here secondary school. One against the work survey so wali Torale gose tukwira banafuzi abo ase twagache tusikie school check on usenekto para but we make that decision on Tuesday. Ndio tutawara mkutano hiyo na abantu wa education na stakeholders, board members, board of management, and school, so that we see get to ikera bekia ase mipango yonse piero asa wanafunzi asa baiboli na ase school na bali wonspe but again tekenene nkilina na ichakurua ya insurance soko ene kina school yani university ni chance kwa chukuru Tukoska bosio mwancho mworigereria omuraibu ensi ya Kenya Mheshimiwa William Ruto nigara higati ya baraikuru ase serikali nene abiga serikali ya county ya Nyeri asubo igawika kanisa bune nchire mo yugosangana bamenyi bensemeyo Mheshimiwa William Ruto nigo abakira bamenyi be county ya Nyeri mbuyamona soko gendera kubwata ase serikali ya Kenya kwanza abiga soko gendera kwarigania amagendero ya serikali asarire ile yogo chokobeko mokia kwenekia buna ase entunde iga entangania ekerigete kwikiro mwario na chikwenekia buna chira chionsi abariereta sensemeyo ngoikira na chira senchirengia. Jambo lingine ambalo mmefanya vizuri zaidi pia ni mambo ya kujisajili kwa SHA. 64% ya watu wa Nyeri tayari are registered in SHA. Bado tuko na county watu wako 25%. Bado wako watu wanang'edhi ya uko 30%. Watu wa Nyeri mko chonjo sana, you know? Na vile mnavyojua hiyo SHA ni vile niliwaeleza tutabadilisha mfumo wa afya. Tunataka mfumo ya afya ambayo inashughulikia kila mwananchi bila ya kubagua nani yako na kazi, nani hana kazi, nani yako na pesa, nani hana pesa. Tulianzisha kama serikali chini ya President Uhuru barabara za Mau Mau, naitwa Mau Mau Roads, kilomita karibu 600. Na hizo barabara ilikuwa imefika 20%. Kakosekana pesa. Lakini sasa nataka niwatangazie from last year tumekuwa na pesa ya kutosha. Sasa hizo barabara zinaendelea za Mau Mau
Mwaka huu tumewapatia shilingi bilioni 2 contractors wetu. Hiyo barabara ya lot 3 ya hapa ya kuunganisha Othaya, kuunganisha Kieni mpaka Tetu, hiyo barabara ni 60%, na mimi nataka niwahakikishie kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumemaliza hiyo barabara. Jambo moja ningependa kuwapongeza watu wa Nyeri. Kenya mzima, county ambayo inajua kutumia pesa na kufanya biashara ni county ya Nyeri. Pale kwa Hustler Fund, wale watu wanakopa pesa kwa Hustler Fund na kulipa ni watu wa Nyeri. Number 1. Lakini nyinyi watu wa Nyeri mnatumia akili. Mnajua mkikopa, kwa sababu watu wengi sasa wa Nyeri wametoka kukopa 500. Sasa watu wako 10,000, 15,000, 20,000 wakisonga. Wengine wamefika 150,000. I must say this when I'm in Nyeri, kwamba you people deserve commendation. Mancho murigira somo igo yoyo niko egati yabarai kuruase orogongoruo bakoragwa nere mukonyi bumuraibwense Mheshimiwa Kithure Kindiki mugavana bwa county yo ya Nyeri Mheshimiwa Mutahi Kagwe ne Mheshimiwa Mutahi Kahiga negati yaba waziri bakoragwa na Mutahi Kagwe nigo bono bayasokire na kumwakira muraibwense mbuya monaso kwinyira orogongoruo ase amagendro na boigo ase gati yebirogo ase oburai bwa serikali na sibarire ira yo gocheko mubwatasia ande monase ntunde ya yokoria busase eganga ya yokoria egochorwa ase entunde ya kabiro mwaka wa 2025. Ule mbunge mwanzilishi wa zamani hapa mzee Mwai Kibaki is a leader we respect. We respected him when he was alive, we respect him even in his death. Kwa sababu alitufunza ile siasa kidogo ambayo saa ingine tunajaribu kuimplement. Tulisoma kwanza na yeye, alafu wewe rais ukachukua usukani baadaye ukatuendeleza kidogo. Because Mwai Kibaki taught us that a leader it's not about the noise you make, and it's not about how many people you harass. It's not about show off. It's about impacting lives and changing the well-being of the people. And Mr. President, in this region, just like the late President Kibaki did for us, we are proud of what you're doing for Othaya, what you're doing for Nyeri, and what you're doing for this region and for Kenya. Mimi nilipigia Rais William Ruto kura. Yeye ni rais wangu. Mimi ndiye governor wa Nyeri. Sijui kwa nini mnachanganyikiwa. I don't know. Sababu mimi nilimpigia kura, akawa rais, na nyinyi mimi sijasikia rais mwingine. Kwa hivyo mimi bado niko na rais. Your Excellency, as kulingana tuliongea na wewe juzi, ukaniambia ulipoangalia rekodi, the last time you checked the records, mimi nilikuwa member ya UDA, full paid up. Si ni kweli? Sasa nashangaa watu wakiongea mambo mengi, sijui nini. I am still a member of UDA. Yeah, that's a fact. Ile mambo tumepata yako nikaanza kusema hapa ni mingi sana. Na wakati watu walikuja hapa, niseme ukweli, watu wa opposition na wale tunashindana na wao huko, nawaambia akienda kwa watu, in fact nawaambia mkienda kwa watu, abieni watu ile kitu serikali iliahidi watu wa Othaya haijafanya, na hakuna kitu wanasema, sababu ile vitu watu wa Othaya waliahidiwa na His Excellency sote zinaendelea. Sisi si watu wa kuruka na emotions. Ati leo hii tunaruka tunasema hii, kesho tunaruka tunasema hii, criticize. That is not leadership. Mimi si watu wamesimama hapo wanasema vile walipigia Rais Ruto kura. Mimi sikumpigia. Si ukweli kusema. I didn't vote for him. But I didn't. You know, si ukweli usemwe. Mimi I didn't because I was in the opposition. But in his generosity, in his wisdom, ya kuona ile dunia ilivyo, in his wisdom, ya kujua hakuna Wakenya ambao haongozi na Wakenya ambao anaongoza. Akashika Kenya nzima,
whether you are from that party, whether you are from that party, whether you are ODM, whether you are nini, akalete wote, akasema tutengeneze Kenya. Mancho murigeria soroboti uro no tukira umutumuko mutangani aiga semesa ya maiya kurwa ensoko ensa manze chumapili gango kusabanga tuskare tukira umutumuko mokega se studio ya Kabere nkura nanda sensemo ya Kabere na mange. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungetyo bo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi. Kera kama tingatara daike taoni ya Nyamira na lena shauri sangwe ngararombo ijano umuntu batera mabwari Murigeri Bwensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na haria se screen ni chingero chikoletwo na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria bakaliya omotoya kabwatwa obe bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Mrna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwanchumu origereria karibu sana sense mega ya Kabere yemesa ya mayakurwa ensoko ensa eyamo mbiyamona soko gandra gusangana into nabono tuguska bosio uyo Kabere mokonyi bumurai bwense naboigo umurai wikiamagia DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua nigaro kandre komo chegati yabarai kurwase kya makeriya ODM naboigo egati yabarai kurwase serikali ya Kenya Kwanza ababere bakumubolera amaskani uyo Kabere umurai bwense ya Kenya okane Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ukwa nasomo igabwe kanisa sensemo ya Gatundu South county ya Kiambu litukolia lero Gachagua nigo bono hanyare ko bakago sababa na inchi kurwase ensemeyo kwendekia bunanko babaramo kubwatesia ensemeya yoba mubuko ameria serikali bose United Opposition bwenchire muyo gocha kwendekia umwaka bw'echirubere 2025 nebera sobo chorio bonne bachikonyara koba bakorosia serikali
Na mimi niambie hiyo watu ya ODM, msitumiwe na Ruto kutukana Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alijaribu kusaidia nyinyi, kusaidia baba apate uongozi. Alimsaidia hapa Mlimani na 1.3 million votes. Nyinyi wenyewe mkakosa kwenda kupiga kura, mkaanguka. Kwa hivyo msilaumu Rais Uhuru Kenyatta. Shida ya ODM ni William Ruto. Ameamua ataigawanya na ataimaliza. Amemwambia Hassan Joho ademand kuwa apate leader, ndio anyimwe, aende aanzishe chama ya Pwani au ODM Pwani. Amemwambia Oparanya aende ademand kuwa apate leader, ndio anyimwe, aende aanzishe chama huko Western. Amesema ODM anataka ibaki chama cha Wajaluo. Kwa hivyo nyinyi kama ODM, shida yenu sio Uhuru Kenyatta. Shida yenu ni William Ruto. Nyinyi mmekaa na yeye, mjue vile mtasaidiana na yeye. Na mimi nataka nikuulize William Ruto, wewe siku mlikosana na Uhuru Kenyatta for 5 years, alikubalia wewe kutembea hapa Mlimani, si ndio? Alimzuia. Mbona wewe unatuzuia kutembea nyumbani kwetu? Uhuru Kenyatta never stopped you from coming to the mountain. Despite your differences, he allowed you free movement in the country. Here in the mountain, you are here more than he was. He never sent goons, he never sent police to stop you from coming to the mountain. Why are you trying to stop me from talking to my people? Do you think by stopping me from coming to my people, you can separate me from them? You can't. Now those circles ambaye wanatumika kusafirisha wahuni, because I know maybe the leaders, the owners are not aware, we will write to them to tell them not to hire out their vehicles to criminals. Sisi tumeamua hakuna siku hata moja tutapiga mmoja wetu. Kweli ya urongo? Hakuna hata siku moja sisi watu wa Mount Kenya tutapiga mmoja wetu. Tulidanganywa na Kasongo tukaambiwa Uhuru ni mbaya. Akatudanganya karibu tukubali. Tukapiga Uhuru wetu. Kwa sasa tumejua kumbe Uhuru sio mbaya. Yule alikuwa mbaya ni yule Kasongo alidanganya. Tugotigana na siasa Mwanchu Murigeria bono togosoa sensemo ye Chigosori ase omurikito Wycliffe Orenge agotumanya abuna etimu ya Shabana nigo ya yarigania etimu ya Gor Mahia segetige Chigosori kia Gusii abo ase ekemirane kyo kyanyara koba gekoera makari yogotabekana egori na segeti kia Gusii Stadium abo ase timu ya Shabana ya yarigania timu ya Gor Mahia ase ekemirane ya FKF Sport Pesa League ekemirane kyo kyera makari ase batanyara konyasania kwana na bararia maiga yo gukora gasori yo ngaba bana tebeji timu chibere bagokera machibu ayo nonya endete yo nya kabage kubwa. Yeah, we thank God tujapata major injury despite Victor ametoka nje, haikuwa injury, imekuwa ni amepull cramps, so tunaweza sema imekuwa ni fair results to us as much as we wanted maximum 3 points, but imekuwa fair results considering tumetoka kwa loss ya 3 goals to 1. So ukiangalia leo the defense part imecheza its part, a clean sheet, keep clean sheet. Ukiangalia the midfield try to give those split passes, kuna a lot of creativity kwa midfield, tumeicheza wakati inatakana, tumejaribu kucheza hizo pia long balls wakati inatakana, but most of the time tumedominate the entire minutes. The way we played in the second half today has been an improvement of that. The fighting spirit, which was key for us today. It wasn't a match that you come and you relax and you have to fight in every minute of the game, and the boys did so well in that aspect, and so we are very content with the results. Nyana bo niko bagokera murembe uyuane kigwa sigeti ekyo abo asobati otorera bonsi barakana ko ba abatwari goika ekimirane kyo kyera. Carol Douglas ni shabiki ya Shabana rero nagokire sana ase muchezo twana reko no rally tkoria rero muchezo muyo muturivu biyego utabwati mangana ndikire timu ya ridikire kire timu yago kiguna matokeo sababu
kulingana na last time kare tu merante binto bia beta mbibe tirero no go sembibe go setebeti no nange gochera ebinto bia beta so asebo ninga ngo time management mbiya mono na security team asoko panga mupira bia seri tukoli arero na ande torigere tuko chibuno go chimotu mepira ende yonse go chakisi stadium bali asebali babwate na ofubuna gusi stadium ngobero muburukano baero direro na ande babwate story yoko na gote yabantu na gusi stadium na sekitari peaceful atabuati muvurugo onde bwenzi yeah Amakosari gwe timu ya Shabana Brian Michira oyu abere skaseke getambe nigobono agosori ya kabere kubwatania bwasakoswa kuno magosori bwo gonchererigwa bagayoko beresiko aseke getamba sengencho yoko umia bwana kisikuna kama timu kwa hivyo ni rahisi kwanza wenye kwa ndani ni kwa tough game lakini nashukuru God tumeanza kupick na kutoka injury na kutoka some minutes so sana sasa niko kidogo so niko kama 5% abatiotereria nigo bateba mbia somurembe uyo nyoka bakwene kigwa asegetie ekyo akatabuna mbali no gosemeria konene bune timu ya Shabana nechaga kubua asegetie ekyo coach apiki koruga so mupiro yo lero tonyore chi point 3 go chimutu so egento tutete ne chi win ne chi point ero ya toere moral gete go tutena gusi stadium mentality eri maybe tobwate go cha nyokogera maybe twa serie game tiga nakina tenga kuchagerero go chimutu etoko batoko bu mupira because that mentality has changed njase eri tukoli ale egento kyango kiri sana amani abere geti umupira wa kirubuya twanyare wakero montata chiti na incharika aso umupira lero umupira wa umuya sana edreiga yatoyo moral abange bakagetinga gol mengo tuitire chigorchi nyinge sana lakini aseri etalia yesonga geterero twaborokina na kisha bana ntindoma yeto mupira on next etemu ko cha Sofapaka ngagete bona uku sasa patoki mutu uku ni Vietnam aseke getambe babere bako bwe mipira ya arenanka kurende yanka gaiga babere bako sinywa kurenda asiri tukuri rero nigo banyaka bago chakere pointing yakegima abwase batebirenga nigo babwato ko semeria bunamba chiko gendera ko bwe mipira segetieke ingoripoteria Ensoko TV kurwa asegetieke ya gusi stadium county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge Biamano murikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yubo ikirano kurwa asegetieke chigosori kia hagusi ase gosori yaganyire muno kimu mancho murigeria no to ikira omwerio kurinde ntogokora ntara kumanya segekege kego kia eride timu ya Arsenal ni ganyara ko bagi kuyingira timu ya Portsmouth ase keminano kia FA anabo igoko ene kia timu ya Arsenal goswa ase entunde ya kane ya amamirani ayo yegekombe kia FA nincho komanya igati yayo nayanda mangege koraga chinsa isato igogendra gutwaro borigerio ya wemero birega ta sembe onchenkuru kwa Clinton Ondigi Barnabas Sondari ne tuwa bwatera ne rekoro ase studio akabere kwa na kiamara gine chibi chango chara senchiriringia